whaatalo whātu I le pa ia mal mamalu o le tātou o tunu o mwhaifu ina mō mai le whaapoponga o le tātou po kalama I le newa iaso ua ta ua le o tō manuia o lo o tu usao atu le tātou whale whasalau Long Beach I le Valelei ma le siufonga o le Taufo Radio Samoa. I o lo tō o ono Miss Powena Tangaloa o lo o whaafoina le tātou po kalama I le nea fiafi. Ia, nā tātou tatalo. Whaaftaile li ie o na sa e lima te ina le soifua ma le ola I lātou ma I mātou nei. Ma wale nei whailo inga mātango fie. I tu tonu o le malu o lau fie o le whai e lima. Ma toi le mātou wha atue I ate oe ma le mātou whaatangisia o le whaatasi mai o lo wanganga pa ia. Ia miliu u whaatasi ma o mātou wanganga. Ni whaise ai mo I mātou I le nei e fiafi. Ai lava seisi o mafuta mai le nei po kalama mani a venga ma mafa. Ni mea lo o whaima whawhati ata mai I lo latou soifua ma le ola. E fwy nisi o lo whapolonga ina e le anga sala. O le talo ia o ngā upu o lo ngutu ma mafo whaunga o lo uloto. Upu o la ua fionga ma mātou pespesenga. E moli atuai malu I puenga I lau whanau mawhatia. Ma moli atuai le ni manu lau ti. E te whina ngalo I le manuia ai leo le malaia. O nāla mātou tatalo le ali ie. E la tu suafo Yesu Keriso lo mātou li I ma le whaola. Amen. Toi whaatalo whātu I le tātou au fia le ni fiafi mo I lātou o whaafonga mai le YouTube. Ia whaamamo le o mifo le button nei lalo I lau YouTube, tātou YouTube channel SOTF Radio Samoa USA.
like le YouTube, ia ona share la ia wo. Ele me tupu pe afa pe a matana controversials ia videos ala YouTube. A matalon controversial matele tangata fe mai le ia videos o lo tu ile YouTube. Ia na ngalue fo la ia le algorithm e fili ia videos ia. So melana ta wa ia le like o videos nei ina ia maua le ava no e whapaleni ai ia komenia i lato e manatu e controversial ia mata upuro tu le YouTube o te le manino la ona o tato wanga ngana ele to telen tangata e malamalama ai a whapefo e sause se a whaina ia o te manatu e a whaina ia i tato ia masi wanga nai ua telen tangata sa mo e whengaruenga le YouTube ia ona mawhaila e ona tupu se me whapena o ia nei YouTube channel influencers wo owi loa ua te pēa lato channels ona ua tele atu tangata e finawina le a whaina o lato mta upu nei lo tangata lato te sapasapa ia mta upu so mera nai futuina ia tato au whaafonga foi o mi maile like share ina imwhai ona maua se awa noa e whapaleni ai. Pe a whapela ve ta ua ma ta upu e tala noa ina. Pe o lesi nā sa alotonga e tu atu le tangata. A whapea wa atoa le tolu whamasina o whafofonga mai pe le prokalama i o tō manuio nei. Le sa manatu atonu olo i heni nai manatu o langa ai, polo au ngā fo ia forasanga e le ngata ele nei. Tau mawhainga fwoi, o isi fwoi lo whainga aruenga o lo tō waa mai le nei malae. So, a whapea lo e whafonga mai le YouTube, ia like I fwoi tātou channel, ma subscribe I le SOTF Radio Samoa USA. Ia ona mawaila I o le awanoa e whaawau ai pēa. Ia whasalaunga le si ufonga tāwho I lungo le YouTube. Ia whaftai. O le vaiaso ua mawai, sa tātou tala noa I le paseka mua. E soto sfurulua wha mua sfurufā o le tala lea I le tapena ina e mose le whanaunga Israelu, a wāle toe mala, na whaiela ia o le tala. A o I le pō le paseka. Well, sfuru faso o le I o le paseka na pu e maila I o si tamai oti pa si tamai mamoe. E ta pena ai le taulanga toto I le atua. Ia wale fasinga o rumatua. E pe o le talana e masani umai tātou, a mese I tātou na soifua maola mai le tuspa ia. O le tala I le whaola tanga tele na whaie le atua moona tangata I Israelu. Ia e kupito. Ia one ngalo nala na o tangata nei e kupito. Ona sa onge kanana I le nuule na fola ina e le atua mo Abramo, Isaako, Yakopo. Ina uonge la kanana I vai taimio I Yakopo. Ia nala na o I lola ia sa ili malo, sa ili manuia. Nala o I Yakopo malana whanau. Ia ona mawalole o lato wawano e nofo I e kupito. Pela tala masalo pe tol se lau mon tupu, tol se lau valu se furu le a whai o tau sanga o na nofo ai tangata I nai ko sena. Lato o malanga masalo pe ono se furu fitu se furu tangata na amata ila lato nuu. Ia ni tau sanga e tol se lau valu se furu fase lau o tutupu la maola I whanaunga Israelu. Ia ua nofo mai la le isi farao natele I loa Iosefa, natele I whaitau le tala I le lave ina Iosefa o Ekupito. Ia nana fisidi ai lola ia. Whemeo mai tangata nei, o le alme ua to tele ai, au malolosi, o a lato tau mafa o lo a ai. Ia, o le meo tupu, o whaia lato tu la fono ina ia whaiti ti ai, ia tangata ia. E tu la fonol nai e mana tua ina e lau whetau tusi a whanau mai se tamatane e whasioti a whanau mai se tamawhawhine whaola
ona ua vaai atu ia Farao ma Aikupito. E se ale to tele tupu talaulau o tangata nei. Ia, o mena na tupu. Ia, whanau mai lola ia o Mose. O le tamatane. O le upumoni lava na tataua o na whano. Pe ana usita ia e Israelu. Ia tu la fono e Kupito. Ana usita ia e Miliama lon tua fine. Ia malona tina. Ia se manue le ola Mose. Ia wa velo lato le ustai tu la fono e Kupito. O whanau mai e le whaola mo i lato. Ia fai umanei memre le loa o tino foi mafofau o le mafuanga na ta uai o na tato wo malamalama i luma e ta uai o na nini ila tato tofi tosi iso se mata upu lava whengai mai tato sa lo tonga o tangata ai a te tau o fafine le rolo ta mauli i tutono le malo Amerika e le te tau o na tato papata la tato tosi mata upu nei ai sa langa misia i tātou le fina ngalo le tua. E le te tau fo ina tātou usita i pongi sā i tula fono ai Kupito. Wala misia i tātou whaola tanga mo tātou tangata. Sa o ngale mo le mai le tuspa ia me se fo ile tala lea le tātou mafofau i le aso o mawai. Tala i Mose. Ia o tātou sila fia umal tala. Tupua e Mose i le maota o Farao. O i nasa lave inai o ia. O atu ia te mukisa mana ngalu teine o wa ai atu tafta fea mai ia le ato o lo ia i tutonu le pepe tamatane. Una whapele o lantala. Masalo o se pepe a se tangata sa e Peru. Ia. Toso mai lole o le ato o wa ai atu ia te mukisa. E mana ia pepe. Pepe u mai mana na ia. Au le lei uma pepe. Ia e oso mai lola ia Miriam. Whamea te whina ngalo e o te alu e su e mai se tina e Peru e tausi le tama mo oe. I whatua te mukisa i oe le lei. Ia rura Miriam a mele tina mo i a Mose. Ia ona tausi e lola i o Mose whaima atali o Farao. So, o nā peina tupu mai ai ia Mose i le elite, the 1%er, i la tau o loo vaia ia le nu. Ia a tupu i whala Mose, e pe e loa ia, le ona tangata ia. Ona tangata lai kosena. Ona tangata lea e si ia le mamafa o le venga o le malo le nei. Ona tangata ia tutongia la fonga, ia tutongia ia taxes. So e ola i whala Mose marona mautino e mo i lava o le nofo i le paolo le la aulea. Ia o le la aule nei na tuto ma whasusu ina e o latou tangata. Ia, na ile mena tupu i le isi aso. Walatu ia Mose ua vaai atu o tau i misa le Aikupito ma le Israelu. Ia o na aulole o Mose ma le Israelu ua fasi ia la Aikupito fasioti a te ia tanu la i oluna toto i lele. Ia, o i loa e Mose ua mate ia la nanga sala. Ia o na sola lolea. Sola lola ia. Ia, fato ato e maunu ifo ia Mose i le tala. Ina ua valus furon tau sanga. E na tato whamatala ina e fo i le tala i lona wa aile. La au tala e mua e le i whaumatia. Wafe ifo o ia. Wala aule nganga ia te ita laiona. Se e vai ua sale ele o ia sa vali ai. Ia inana suia i lola ia o le o langa o Mose. O le talalan tatou ta ua i le vaiaso o mawai. Ua tue fo i la Mose. Ua maolo na malosi. Maolo na fisoswani. Ua i loa e ia le ngō le atua. Ua mawaila i olo na malosi e tue fo i mai i a Farao. Ia e langal to i lalo malpolonga o na yun tangata. So, o le vaiaso la o mawai tatou tala noa i le mala mulimuli lea. Wa fai uma lava le tele o mala
o liu toto le sami, o rane, o sea kerise, o le wha mai papala. Ia, ai toe ala o le mala mulimuli lea. Le wha pela ia o le tua. Ia, se furu whalo aso o le whaia le paseka. Ia no tau o maiala ia o se mamo e poa, peti, tasi ron tau sanga. Ia po se oti foi. No mai le whawhanga le lei. Selulo na coat ina ia mafolofola. A o le po ia na fasi lo lea. A velu na toto nini e la au wha lava o le fale. A o la ile po o saule angelu le tue whaile fasinga. A wa ai mai ile toto o le tamai mamoe o lo o nini ai le la au wha lava o le whai toto o le fale. Ia ona so sopo lo leo ia. Ona sopo lo leo. Ona pasi over lo leo o le angelu o le tua. Ia ona le fasiotia la ia o le rumatua le fale lea. A o ainga i kupito la tau te li maua le memo. Ili maua i la tau le tapenanga o le paseka lea. Ia mena tupu. Wa la tu le angelu wa lei lo atu ia le toto le tamai mamo i le lau whalava. O na ulu fale lola ia o le angelu malana pelu. Ia mawha umai ia le ola o le urumatua. Ile ia se ainga i kupito na sao mai ai. I le malanga le oti. Ia o lava i le urumatua. Farao. Ia, o le mea la o tupu ua whai atu lo farao. Ia o le, o mai nao. O ese tu ia o tau, o whai o tau ma, awhita hauli lo malo, whai ngā tāo na, whai ni ngā ruenga. Ia, o na o mai lola ia o tangata e o. I think e malamalama umatatou le tala. So na o mai ala ia o atu le sami ula ula. O vai atu mose le mea o tupu na te talo le i le tua. Whaali mai le tua i a mose whaalo lo na lima i lungo le vai. Ia o na matala lola i o le vai masava vali i le whanaunga Israelu i le liti tai matutu. Tuli lo atu e wharao mana au tau. Vai atu o matala le vai. Sava vali whanaunga Israelu. Ia o atu rola i o wharao mana au tau. Ia ai toi whapulou ia le vai toi fo i le suasami ilo na tulanga masani. Ia na male le moila i o wharao malana au tau. So, o le sona ndato maua mai le yaso o mawai. Le o oio mose. Le na o oio mose e mawhai foi o na o oio farao. E pe o le manatu i le prakalafa lea. E pe si i ale manatu o le tangata na te whaitau i le ngata i le tala umalava. E iei lava se character ia identify ei oe. Ai whalongo i le tala o na lue mai leo lo ulu. I oe, okay, identify lava ia Miriama. Pefa pea o te identify i a Mose. Pefa mai o au Arona, ngutu le lei, au malosi, ia mawhisoaswani fo i a Mose, i so uso. Ia sea fa mai sesi o au Farao, o au sa o mana o e whao o le malai e tangata Israelu. O au sa o fesili po feo mai tangata ne, sea fa mai sesi o i o Farao. Ai a tatou te mafau fau ma te whaitau le tala. O na tatou i lola ia whamai na whaama a le atua le loto Farao. E peise i na iai foi le atua i a Farao. Farao lea na manao i na ia whapolonga ma whaafaina i a istangata. Ia na whaama a le atua. Nala o na whapeaina i a lona loto. Whamai le tuspa i a na whaama a le tua. Ia, o se mea whingatale na on talia. Ai meise bea whape o whaafafonga meise isi o lae manatu ia o Mose. Ia, ai pangalea, o nae a miu i Farao. So, e peila o le manatu na maua mailwa yaso o mawai. It's tawana ni ila tatou tosi ma tatou tilo tutoa.
pele o faali ese mai le finangalo le tua ia te utou. Pele o au mai le finangalo le tua i seisi au wala ese mai nei lo le au wala masani o na tātou mawai faalinga. O le tala ia Mose whaingofia na manatu se tasi o ia o Mose. Tangata na whao ngai le tua e whaielo na finangalo. A tātou whaitau le tusi o tātou i loa i lea. Na whao ngāfo i le tua Farao. Na wha maa e le tua le loto o Farao. Nei ulawa ina whasiutia i matua uma ai kupito. So, o le ala le winga o le manatu lea. O le winga o le manatu lea. E le malama atoa i tātou i le tua. Po le ala fo i le umi o tātou tosi nini ina upo ana fionga. Po le ala tātou study ma lo tātou mauti noa i isi ana whetalainga mana saunoanga. Ia lupa moni lava o le finangalo le tua le mawhai o na malama ato toa i tātou. Ia se i wanga nā lava ufa ali manino mai le tua i tangata. Se wanga nā ufa ali manino atu le tua i a te oe. Pe o na faali manino le tua i a Mose. Pe o na faali manino le tua i a Yesu Keriso. Mai o le mete i loa i ua faali manino le tua i a te oe. Ona ua e le toi popole i lo soifua ma leola. Ona ua le toi popole oe po le ase a faina e o mai i a te oe. O le mena te i loa i ua faali le tua i a te oe. Ona ua e le toi mai le sātauro. Ona ua e whaamalosi lawa e ae i le sātauro. Ia ma ua le toi tāua i a te oe lo wola. E pe on mena fesili le aso o mawai ai se a fina ngalo ai le tua le taulanga toto. Ai se ale me fina ngalo ai le tua e nini le la au whaalawa i le toto o le tamai mamo e loa ai. Ua uma o na whai o le taulanga i le toto. E tofu atangata malatou tali foi. Ai pe o se fesosoani. O le toto o se mea upito i sidi lea o na tāua i nā fui taimi. O le toto e olai i a manu, e olai tangata. O i nāna te whi awe ia le oksene i le tū ma le tū o le tino. E ngā o i oi ai mūse le o le tino. E su o i fo iwi. Ia o telefilo nei vai tau. O te manatu sa lilo i tangata Israelu ma tangata e kupito ana moana moalava. Ia o le toto lava ia. E pe o se mea upito i sidi leo na tāua. Wa ale eilo le toto. Ia ona le mawhailo leo na ngā ioi le tangata. Pe ola le manu. So ina ua tulai mai la ia le li o Yesu. E pe ua upgrade e ia le paseka. Paseka ia le tala i le whaola tanga na saunia le tua moona tangata. Na wala au ia te ia fiamna amia le ola. Ona ta penai lea e le tua le paseka ta wala atu ila na o no Mose. Ia le ntatou mafofau ia le aso o mawai. Ia ua whanau mai le li ua upgrade the conversation. Fa mai le li. O te ofo i na atu lo uola. Ia malingi lo toto. E whai mataulanga e uma i taulanga toto uma. O le taulanga tu tasi. E whaonga i nai lona soifua ma lona ola ma lona toto. E wha mangalo o mai anga sala o le lolangi. E pe o le upgrade ina le na o le conversation. Awa atato vai ai. Pe afe fa se lau, pe afe lua se lau, tausanga ti la mo na whaiel pa se ka momua. O le whaitawina lea i le kalena. E ina ua whanau mai la le li ma ua whai e ia le mea fau lea i lona soifua. Ia ua upgrade ai full conversation. Ua le o toe tāua ai taulanga toto. Ia ua tāua taulanga ola. Ma taulanga e ala i le whatutua ma le talitono le tangata i le tua. Ma lana mea lofa na tawala mai a Yesu Keriso. So le mela na le oie nei ia le paseka. Lea ua tosi ni ina le paseka. Ua whaia nei o se whaamanatunga. O se mea na whaia le atua i le tua nai. O lo o whaia le atua i le taimi nei.
mai o loo faia le nganga o le tua fo'i i le lumanai. O le alea, o le whaola ina o tangata. Whamaile li o le Paseka o le tala i le whaola tanga na saunia le tua mo le tangata. Na whaia le toto o le tamai mamoe. Na whaia le toto o le matua uma o Aikupito. Le taimile nei, o le a whaia le Paseka i lo u lava toto. O a o le tamai mamoe le po nā le tua. Le ulu matua o e uwheoti. O te tu ina atu lo uola e a u lava voluntarily. E whai matongi sala. Te tongi umai sala tangata uma ina ia le tue malingi se toto o se tasi. A o e whatu tua matalitonu. Ia i latou le whaolatanga le tua. So e a tātou waaia iai i la tātou whatuatuanga. E pe e whapena lava lona suinga. Le aolo o fau mai ma o upgrade fo ia le talanoanga. Ia o le ne ua lua awhita usanga taluai talu na whaia le li o Yesu Keriso le Paseka lea. Le upgrade ai le conversation. Le whaolatanga lea na tawala mai i le whaatuatua ma le talitonu o le tangata. Lua awhita usanga taluai o le o whaia pea. Ua whaataua ina o le whaatuatua, ule o tue tāua toto manufasi, ule o tue tāua ia le leiloa po le violence, ia epe ua tāua ia le mafau-fau, ua tāua le loto, ua tāua le talitonu, ua tāua le whaatuatua. Ia o mele nā ua le lifa iai le whaivalofi lima le nei o le whaolaina o tangata. Atonu atu ufo i se situ o le mafu angal nā lea lai ona peise i e whai ma whaola tō tonga i anai upu lua e ma whai ona tu whaatasi i nei ma watu i lungo le tātou malae. Ona e wheso o ta i tātou i le tonu ma le whaatuatua. A whai atu se tala a talitonu ina i ona mwhailona a vea ma whaola tanga i nā. A wha maifo i sau komeni ma talitonu ina i nei i ona whaifo i lea ma whaola tō tonga i nei. So e whapenale winga o le whaola tanga lea ua i nei. Ua sii i lunga le talanoanga ua le o toe whaonga ina ni mea tau e pe ona masani e. Ia a ua whaonga ina ia le nganga o le mauli o mana tunatunga o sa afia finga. Io so e pe mena le we nei tatou so le tatou wala whatuatuanga e pese i ua whapena ina ona whai. O le vaso whela ua mawai na tatou mawhau i tala le lei. Nana whamanatu ele se lau iwa se furu tausanga talu ona tanu o atu le tala le lei o tatou lau whanua. Mai e pei o le lui mo i tatou. Lea ua tatou maua mai le se lau iwa se furu tausanga talu ona whamanatu ina le tala le lei. Tautonu ul tala lei o tatou lau elele. Po le asa tatou sao. Po le asa tatou whao popo. Po le asa tatou upgrade. I le tala le lei na utu ele toto masaa o le tatou utunu. E pe o le challenge le nā mo tatou le vaiaso o mawai. Si tatou pese le vavai tatou foi tu i whamomole. Iona whaawau leo tatou tanuanga i lisi tu. Ni ala aroma penina,
o vai aso la o mawai na tatou whapnatuina le salau iwa se fulu tausanga o le tala lei. E pese i o le lui la mo i tatou o matua le tala lei, e le ngatala i le salau iwa se fulu tausanga. Ia o le lua fe mon tupu tausanga talu o na whanau le lii, e le ngata le nā mo i tatou i e Kalesia Protestano, 5 salau tausanga talu o na reform i le lotu. Ma le Kalesia Roma Katoliko e pēna i la matanga. So o te lea nei tausanga. O le fesile fai malu i mo i tātou, o le a launa i le nei tala le lei, i le nei tausanga. Se lau i vasfulu tausanga le matua le tau le, o le a sa tātou tanga, o le a sa tātou faitau fou, o le faali mai le tua i o tātou tangata. Lua fe tausanga talua i na utu ai le toto masa o le paseka. Ina o fe maile li i le o le taulanga tu tasi lea o faya i lo uola. E le toe mana o mia le toe malingi o se toto seisi. Ia ona sawe fo ila i o le tapenanga tau mai le 5 se lau tausanga talua i ona toe susu e fo ila i o le tuspa ia ma toe mafau fau tangata i le vala au o le tua i le tala le Yesu Kiriso. E nāna tula i mai ai ia le manatu lea fai mai e whaolaina le tangata e le o ngā luenga a o le whatutua. O le wa mata ona toe tilo tangata ma toe whaitau tuspa ia ma toe o i tua ma toe la langa feta lainga aro tātou wali i. Ona lato i loa ai lea o le nei kanona. Ona sa iei le teimi na wha mawhai e Kalesia ngā luenga o whaima mea o polonga ai tangata. Ia ona tulai maila ia o le Reformation ia Martin Lutelu ma toe whaitau le tusi. Ia ona toe fofolai fo leo le whala ma whaimaila lato tala i le sefuruono centuri. E ola le tangata i le whatuatua. E le ngatala e nā ana i le manatu le ta o le priesthood of all believers. Pisa ia whapela lato tala o le ola o le Kirisiano e mawhaia e ia o nā ngaia le finangalo o le atua. E tawala atu i lo tātou matua o Yesu Kiriso. O rono winga a e whapea o ia te oe le talitununga, o lo e whatutua i le tua, mo wonga tasi fo'i lau whatutua, lau fola, ma lau savali. Ona whamaila i o whaiwhi au le Reformation. Yeah. Pwena vea oe ma whaitau langa o le malo fōlea. Priesthood of all believers. E le tau tuli se i tupunga mai oe se ainga salevi. Pe whaifu i se i le leilo wa o ina le ai. Tu leia e reformers ma whamaile o le mele le oe nei tātou. Ia wa na whati tutusa la le ngalu le nā i le mataupsisili ma le ngalu lelo le Renaissance. Le na tele ia ia manatu whatatia o le tangata. Il manatu le whamai o le lalolangi e le o ngā tutonu a e tawili e au tawhale la ma masina ma whetu. Le ai o le lalolangi e tawili au tawhale la i mo na masina. Wita tato mafofau i e pele se manatu te lele na manatu. Ai atu ulawa il whatua tuanga o tangata. O le matua te le lawa. Leanga na ia ia le manatu le tangata i le amatanga o ia o ngā tutonu o le university, the universe, ma le vani monimo. E se alanga le tu ilo ngā tutonu le lalolangi. I ona ta amilo ele au tafo le la ma le masina ma whetu. Ia, ena ua whamai ia Copernicus. Le ai e le mesao na. O le upu moni lava o tātou le lalolangi le tātou te tāwito vilo i le isi malo si e ese mai nei lo le meolo ia i tātou. Ia na lulu wina i whatutuanga ma whaavae fo i o le Kalesia ma le lotu nā fo i vaitau. Ia o tupu mai e le Kalesia Protestano.
Le kalesia le e lilifa lava la latou tipi i le upumoni. E sa idi a latou po feo iai le mea moni. O le mea moni la o lo tanu ai lalo le manuia. Me o le mea moni manuia e pe e lata i le finangalo le tua. So o manatu na sa tupu mai. I le vaitaimi na, and that was 500 years ago. Se lau iwa sifuru rata usanga taluai. Na ana watu e Ioani Vileamu ia le tala le lei o tātou lau whanua. Ia, mai le lau wha manatu ina nei le vai aso o mawai ia le tala le lei. Ia, pe o le lu ia le nā mo i tātou. O le asa tātou laa i luma. E isa tātou sao. O le asa tātou maa. E tongi i le tala le lei. Ina ia manatu ina e fo le tala le lei o nei tausanga. O lo tina na whanau i le afe iwa se lau tolu se fulu. Ina ua se lau tausanga o le tala le lei Samoa. O lo nei ngoala na whaingo ina i mo o ia o na matu o se lau. Mai tele e tamaiti na whana nau le afe iwa se lau tolu se fulu. O lato i ngona. Masani on whamatala lo tina a o na nofo o na matu o tausinu ui manunu. A o mai neo le fono i malua. E la langa i to ina mo meo ato. Ia o na tu uaila ia o lato. Mise la ua ia malono usole i titi. Ia na amo lo la ia. O mai i lalo i le maunga ia na suelo se awala o i malua. E le ngata le nā e whamai o lato tanga mea whai lo vai tafe o le nuu. E le ni paipa fo ala ie ni vai kia pe masani e tato e mumui moli kalsini ia tato va aila i lona soifua le wai vasfuru nei on tausanga ma le tūlanga le wai e tato ua matua lava le ola whaaltino le tangata o sawa lona whai o ia ma au auna tausi mea le leia le atua le tangata lea i lona ola whaaltino a le fesili wa tula i mai. O le ase sawa o le ola whaalea nganga o le tangata. O le ase isi a tātou teunga i le tala le lei na tātou maua mai misionale. Se lau i vasfuntau sanga o mawai. O fea o whai ai wā venga mga luenga whaola le tua i le lalolangi. E tawala mai ngā luenga le kalesia. O fea o ngā lulu e tangata mo le tu e seina o le tinga ina. A reduction of suffering. O waipe o le winga le nā o le ngā luenga whaola. Ia, ma tau whana whisi tato o fea o lo o atu ngā lulu e tangata, o fea o lo o polonga e tangata, o fea o lo o le nofo le lei ai ma to toa le wa ai al tangata i le tua. Ona o le tele o whawhita au o lo tula i mai. E pe o visiri nā whai malu i mo i tātou le nei whai tau o le tala le lei. Slau i wasfuru tausanga. I tausanga e a whaiwa se lau whaalima na breaker i Roger Bannister le 4-minute mile. E pe se isa i le manatu i le vaitaimi le nā. A whaiwa se lau whaalima e le mawhai o na vave atu le ta mo e al tangata nei lo, i le maila nei lo le whaminute. Ai le a whaina e o na vae mo na tuli, ia mo na tōtonga. Ia, ana break Roger Bannister ia le mena sa tali tonu wina, tausi whaatupua, sa mawhau wina le tō telo tangata. I le luafes fultolu. E afe tolu se lau sifuru whaale a whai o tangata nā atu ta mo e ina le maila i lalo le whaminute. O le mea sa pei e whainga tāi tangata i le afe iwa se lau whaalima. Lea ua pei nei o se me e whai e tangata te mi umala. Saulau ta mo e i lalo i fo e lunga atu o e le whaminute i le maila ia o whaisi slow o e. O le wingo le tala, lea ua wha solo i luma le soifua ma le ola o tangata. Taulana fisili tātou pele tatau e ona whapea ina la tātou i loa o le atua. Tātou me tā opisilisili.
pele te tau e ona i se isi suinga, se isi laasanga, se isi fata, se isi tosi e whao popo i le nei mea alofa tāua na mai ele tua na tauala me misionale. Mō tātou fo i tūpulanga. Ia, tofu al tangata malana tali. Ia, ai pei o le isi mea e manino e fo i ia le content. Pe a tātou malamalama i le context. E manino le tātou puni matatongo. Pe afa pe tātou te loa, le puni loa. Wa tātou wa highlight tua i le teimina mai e misionale ia. Le tala le lei o tātou lau le pe ia lua ngalu nana. Tu le ia i le tō whāle nā. Le manatu le nā misionale taun tā la il tala le lei i le langi au au. O le ngalu mua. O le manatu lea whato a toea fio mai le li. Pe a mai ona tā la il tala le lei tuli ingo le langi. Na ile mata i o lus fulfā, fa upos fulfā. E fola ina fo ile nei tala le lei o le malo i le langi a toa e whaima moli mau i tangata uma. Ona whato ao o mai ei lea o le aso ngata anga. Ia, whaitau altus pa ia e whaife au protesano fo i nā vaitau. Tau ane ai le whaitau lea. Ona whamaile o lato manatu. A tono le mele o whatuai mai ele li. Ona le maua le awa noe ta lai ele tala le lei tuli inga umolo langi. Ia a mata loe na maua lato malosi. A mata ona tu i lalo le matati ale nā ina ia ausia. A mata ona whaia lato investment ma tu whaatasi tu pe whaua ia vaa. Te mina ele ia ini vaa lele. Whau vaa, tu ia supplies, whaa o onga misionale. Ia ona amata lola i ona tu va atu i tuli ingo lolangi. Le wha moe lava ina ia tā la i le tala le lei i le tuli ingo lolangi. Ina ia toia fio mai ele li. So e pe o manatu au tū le nāna whatalise e ona nau whalapo potonga o lotu e tā la i le tala le lei i tuli inga umo lolangi. Mai le ngata lai le London Missionary Society. Sa fa be fo i lotu e pe o le metotisi, pelpeleane, katoliko. O tu e whaitau nei iltus pa ia, ma ua mawaile nei whaitau ua levo na ia iltus pa ia. Ia nana mawaile lato malosi. So ele ngata lai le atu Europa, ia fa pe fo i le mea na tupu le United States. Ile whato aino le atu nuu i le isi tu o le Mississippi. E pe o le whaitau lava le e tasi. O le manatu lava misionale se te tau lava anō o se tala le lei ina ia tātou Native Americans here. Te tau a ona Tame the Savage e pe o lato manatu le nā e se le whapaupau o tangata ia. La me tau te leo e whao ofu ave e se lato poula, ave e se lato siva, lato tū, maanga e pe o le masani e a o ia i lato ia le tala le lei a Yesu Kiriso. So melana na mata ona whaatoa ia the Western United States. Metotisi, Papatiso, Kalesia opa ia aso ngata aina mata le afe val se lau tolus fulu in New York. Pero manatu lava le tasi, tawa na tala i le tala le lei, te tala i le whao le tanga, na saunia le tua, ilo nalo Yesu Kiriso, ina ia sao loto il tangata. Ina ia whaola ina mai el tangata. Whaola ina mai lea. Whaola ina mai ananga sala. So le ngalu mo moana, o le ngalu no lua, o le tala le leia o ngā. Ina o watu e misionale le tala le leia o tātou o tunu. Ua waai mai ia o tātou tua a. Ua watu le leu a mea. Ua watu le sapelu. Ua watu ia whana. Whaola whanua. E peo ni mea fōu ia ia i lato. Ua vai atu i le susu e ina o le vau whaingofia e le sapelu ma le ua mea. Ia ua vai atu fu i le whaalo ina o mea tua o loi.
whaolo whanua ma whana. O na whamaila i o le mawhawhau o le Samoa ata mai. A whapea ua mawhai e lo lātou atua o na whaia o ia mea. Matu atu ia i lātou le poto o lātou te whaia i ni ngā ruenga. Tau whena vele tua nā mau tātou atua. Atu na istemi na whataritali ai pe o so whaia i lātou e lātou i la motu maisi fo i atua na tāpua i au tātou mātua matua a. Ia ana pasi rava le te mila nā e le o pisa mai i le tua e pe ona masani ai. Ia whaolo la i le tua o tangata missionale Kirisiano papai. Ona e le au ngā. So there was a certain practicality about religion. It's not just some theory that doesn't have an impact on their daily lives, but it's a way of living that is actually practical and a better way of living. So le sila na ngalu na whaingofia i ona talia e tangata Samoa. Na iele Christian Revival i nā i le atu Samoa ma le langi au afo i le awhi walu se lau toru iwa. Whamaile moli mau i lātou na tusia i le tala. Aina whaile whono te talo i le nuu o pango. Salo lofi au ti ei tangata. Ma nei uina maliu ai le li o le nuu. Fionga ia maunga. Ia o le mela o tupu ua. Ua ese le ilo e tangata o le tala le lei. O le ngata o le tala le lei e mamana. E mamala foi. E le ngata e manuia ai. Ia mawhewhu ina whaina i le tangata. Lea ua maliu nei ia le tupu o le naitu. Lea le isili o le fio anga i pongpang. Ia o le nā ua a matai ona whewhewe tangata ma mātatau tangata ma whaalolongia tangata le tala lei. Na watu missionali. Ia ma nāna whaingofia i ona a vea le atua. Le tua Kirisiano. E whaima o ngā tonu. I wo mai lawe te minei o ngā tonu o tātou i kalesia ma o lotu atiae. Ia whapefo i una whaima o ngā tonu o tātou whainga malo. Manatu e whape e manuia Samoa ono le atua. Ia whaina fo i Samoa pe a lātou la fwa i le atua. Tau sanga lawa nā ia Novema ia whe walu se lau toru iwa. Na whasutia i Ioane Viliamu, Lisi Missionale o James Harris i New Hebrides. Le motu e Ramongo. Fast food tolu tau sangol missionale na maliu ai. Ia. O le fisidi la o tula i mai ne mo le tātou fo i 2020. Po ani nai manatu lo tule ia le tala lei. I nei temi. Tātou tupulanga. Nei fo sentuli o tātou iai. I mai tō fua tangata maltali, te manatu fo e se fo i lau tilo. O la wā tilo. E pe manatu leo le tāua o le tangata. The sovereignty of the individual. Le o ngā tutonu o le tangata. E pe o lisi nā manatu o pitu sidi au na malosi te minei. O tele a ia langi so i fua fo i ma wha maunga o le nei fo i filosofia, le nei tō whamanino o le tāua o le tangata. E o wha isol te e whai nei. E mafua lava ona ua whaina a ia te tau o le tangata e tō tasi. Ona ua tangata valeina ia se tangata e tō tasi. Ia ona extrapolate mai e la ia. Tu la ia Black Lives Matter mai si fo ia kalesia mawhatutuanga o lo lato sapsapai al nei manatu. Lean manatu. E tāua le tangata. Ia tōnu whiwhentato wa iltuspa ia masi i mai atala. I le whaataua ina e le li o Yesu le tangata e tō tasi. Le mamoe lena se tu uia le iwa sfuru iwa i le maunga. Ai alu e sa ili mai le tangata e tō tasi. So e iei le winga negative o le manatu. Leanga e o le wamata nei o na whaataua le tangata e tō tasi. At the expense o le tō tele. Le wamata nei o na tāua ia o le tangata e tō tasi. O pese i e tu uele responsibility i isi tangata.
pe o lona winga negative le nā, o lona winga le tau aloa le nā, o le manatu lea. A fuli fo i le tupe le nā, on tato wilo ai lea, e whapei ona hoti uma tangata i a atamu. E whapena fo i ona toe ola uma tangata i a ke riso. So e mawhailawa il tangata e tasi ona o maile manuia, o maile wha o le tanga, i le nuu ato. So pe o winga positive le nā o le manatu alea ma le ngalu lea leo o fatu nei, sovereignty of the individual. O ngā tutono o le tangata. Yeah. So le winga o le tala e mawhai il tangata e to tasi ona sui. Nei tū le lei. She gets to take responsibility. She gets to say. She has agency. E pe o le isi le nā i tū o le tupe ale tasi. A wa atato wa ene ia i tangata ia pe e whatau ai lātou. Ia e pe e whinga tā fo iona, a mese tātou iona tātou wola mai nuu ma au whai pese ma tu whatasinga o tangata e to tele. Pole alawa e wheso manatu e ama lawa. Whangolongo po wheo iai. A whaifoi ase manatu o ta whaalongo a iai, ia watu so manatu a le whaiai. Pe ia alo ama whanape. E pe o le whawina le nā o tātou communities. Ia le ngalu le ua whatine, a mese tātou i whafo. O le o to iai le pāpuipui le nā. Le a olo ua whatau a le tangata, maona ia te tau. O le pomoni lava e mese mātou i California, mawalo lava le ngā luenga le tamaititi. Mawa Santa Valley, mawalo na credit card. Ia, mawa se mea nofo ai. Ia na ola ala ina oia. Ai mawhaia le tangata o na ola na oia. Ia le fuila ua sapasapaia uma e le system ato i nei le mea le nā. Le ale mea le sovereignty of the individual. A tātou wa aifoi lava i a tātou tula fono le jurisprudence. E whapele tala, everyone is innocent until proven guilty. O le manatu le nā le se manatu e nofo tula i mai. O se manatu ua leva o na whataitai ma whataatia ma lafo i lunga tula fono e le tunu nei. Le ngata whalai nei Amerika ia e whapefo ia le tu Europa. I le ala o tātou wa ai ei, le tāu o le tangata. O le ngalu momona. O le fesili. O le ase fesili o lo te tau na tali ina ia ui ngā il tala lei. Okay. Well, o le mea lai e tupu pe afa pea na o e lava. O le mea tupu pe afa pea whatau o le tangata. E toi manatua e le tangata le teimi na o ia ai le lorangi. A fesiri lapo e eise teimi le fofoina o ngā ruenga o le fofangana na o ia ai le lorangi. Ia o le tali i oe o le teimi whatoanga i e tena ina whatoawhai le tangata. So lepe ua koe full circle la tātou o toe fo i a tātou i le whatoanga i e tena ina ua whatoawhai le tangata nā o ia lava. Mea tātou te mana tua ina, whamaile tua ua wa aia tuia le tangata. Pele iso na fia. Na whamaile o le tua sole. Le nofo to tasi o tangata. Nala na whai e lola i o le whawhine. Wha moe le tamā, se i le iwi aso. Whau le whawhine. So a tātou wa ela iei, o te le lofo i pala le umi o le ngalu lea. A le o tātou wa aia i ai. O ale sila mea tātou te loa, o lo i ele technology o lo tu le ia le wha mo i ina ma le sapsapai o le manu lau ti lea. Le tāua o le tangata. O le al technology, o le telefoni. A le telefoni lea e te taitai. It's an extension of your body. Te le mawhai ana e alu au noma lau telefoni. O isi fo ua lua telefoni, te tolu telefoni. A le winga o le tala, o mawhai lava e oe o na oka sau mea ai, tu tongi au pili, mata sau TV, pa sau tifanga.
Whailau taulanga I le tua. Whaile lofo le whaiwhi au. Ilu nao lau telefoni. So ele ofia mana amia o ese istangata. Ele ofia mana amia o ese nu. Ale awa amata o na sapasapai le teknolosi le nei. Le manu lau ti lea. Le tāua o le individual. Al mela na oni ngalo ya tatou. Na i te mina whataua le individual na o ia. Na nofo ana o ia. Ia o etena. Ia mo I latou il tatou whatutuanga me masani fo I le tatou tala. Ia le utue fo ia tatou il men tatou amata mai ai. So me mua ele ise fifi o le tangata. Ele melona lua famele tu ele te tawana no whatutasi tangata. Ia na whailo le whatutasi. Whatutasi la lea. Le na iei tutonu mo le ngata. Malevolence, evil. Le olo leanga. Ia mal filfilinga le tangata. Tu ua ia le tangata o le isi tangata. Me mata upu uma na ile amatanga na whiangai mau tātou tua a tamu ma eva. Ia lepe ua tātou toi fo ia iai. Me la tupu a whape le ia o ina I tātou I le tala mua. Ia me whaifo I lavo na toi a whaina tātou I lona whaitawina whaalua. I lona toi fofola whaalua o le whala. Te ua tātou manatu ai o le olo I papelu o le mea tatau na whai. O le a whai o tangata ina I maua sa tātou tali atu I le tua malone whinangalo o le mea tatau na whai. Io e. A whapen tātou wō mō I le atale nā. A whape ia I tātou le loto maulalo e whautu e ina le toi whauina o le society. Whaalango lango I o tātou I loa. Ma mea na tātou maua mai fo I le nganga o le tua na moana moalawa. Ia, o na taulen tātou fia. Ina o tātou moti noa e. The best is yet to come. Ia, e whataro whatu ia o hana. Tu sai fo I o tātou. Me tā upolo whatalo wha mai. I lau whawhionga whatonu. Tu le pasua. Whatalo whatu fo ia Tala Bailey. Ia, whape fo I en whatalo whatu ia Helen Alo. O mata mai Tacoma, Washington. O le isi lea community a tātou I Tacoma, o loto tele I tangata Samoa. Ne maua le te miawa noa ma tau te whai ainga I Marita ma le whai pisinisi la tātou o Stephen, le whai le whale ainga I Tutuila. Whamaila nā tau su e sana whale ainga I ngai I Tacoma. Masalo po matalala na tina ina al mafo ang wala ina umana tuaina ona e pewa matanto tele ia tato ina le area na ona uta ngata tele siaro o tu lei mai I lalo e company na Amazon Afterway Facebook inunga le tu lei mai lalo ia le nai la no fo ia Helen so Helen fatalo fatu le to community fo ina I Tacoma e pese ina o momo ai le la au tala e le whaumatia. Ia, o le peo le manatu tuli loa. E nai mena whai le nganga o le tuina. Se iafe fola se perfetta se vai pole ale. Se talai se vai a wai. Le ele nai. E sava vali e uto inai Tacoma. Ia, o le ele lavo le li. Ia, whatalo whatu ia pele, fua papa. Ia, whape fo I ona whatalo whatu ia Leah and Mikael Schuster. Quincelani, Australia. Okay. Io e marola whaftai, Leah Mikael. Okay, ia lela for my Helen, they have Stevenson Sons. Io. So, e pe e ale manatu mua ale I o tō manuia, sa fo I sapsapa I fo I siufonga tā fo. Tā wana patronize tātou whai pisinisi. E mwhai ana avelau tā la fo I le Walmart po whea vei tā la. Ia e malosia tupe alu lava I tangata o tātou community. Ia build I tātou community. Nei le to tele tātou. So whafte tele pa whapea o lo whapeine on tātou whasoswani lau whai pisinisi la tunu. Ia, a vai ia tātou foe tātou peselea ia ona whaawau leo tātou pokalama I lisi tū.
i ainga o me masani au tato e vai tengi whainga tā o soifuanga e le whama pese nei au rofa tuai mo utou. Yesu e tau tai mai lova a I pe ua la langa o le moana o ita nei ua leilo atu maunga talo fai ai a se le nei folaunga Yesu le tau tai le lei ule I le vasa nei wa feo e I le ngangana ina waulu tia I puava I lau
Ia, so awa pela ua te fo I tātou I le amatanga o le tātou tala. Le teimi ua nofu to o tasi e tangata, whai atu le tua e le se me le lei, e le mosau fia, o na amaila I o lana soa. Ia o na mai le tono o ngata. Taruaila le ua te fo I tātou I le amatanga. So the more relevant question is, do you stand on the side of evil or good? E pe o le fisili na e te taua o na whai se fisili. So stangata lava o lo soifua maola I le Luas Futasi Centuri. E wha moe ngā lulu e whatasi male nganga o le tua I le larolangi. E tauna tali e il fisili na. Will I be on the side of good or the side of evil? O le fisili na lea ua te tauna ia ona si I lunga I le whaasolonga o fisili tā ua I le soifua ma le ola o tangata whātua e Luas Futasi Centenali. Am I on the side of good or on the side of bad? Now, ele I ala se isi e nofo mwhapese o ol tangata leanga. Ele mawhaia ona tautino e le tangata lona le ato toa ma lona leanga. E whapena ale winga o tātou. A whapelava na e mafuta mai ai talu mai na mata tātou I o tō manuia. E te tawana e loa o le nai e le ngata o loo iai le glimmer of divinity ia te oe. Ia o loo iai fu ilawa ia le malevolence. You have a glimmer of malevolence in you as well. So o le mafu angala na e le te tawai o na whaatope lau na whai o se. Whaatope lau o na whai o se whai unga a me o oe o tangata lei. Pe whapea mai oe o tangata whiololo. Leanga e peisa I e mili u lava mea nā lua. E se le mānei o Paradiso, e se le mānei o Etena. Le ua maua le whasoasoani. E pangalea. O lo o te tonu o le nei whato anga le ngata. So, o tātou I loa le tala. Whamai le ngata. Na whamai e le atua e sao no lua a ai la au o le whato anga. E le whaingo le whasili, e se ale le whaingo le whasili. Whamai le tua tanga uma la au, e pawale o sina la au. La au e loa ai le leima leanga. Awalu te tango iai, awal pa iai, awal aia. Awa le teimi lute aia, le teimi na lute o ti ai. E se le papata o le oso le ngata, whamila ngata. Na whamai ele atu e sala au uma. It's one of those things a le whaai tete iai o e mawhai o na ngase ai, o e uitnei wana ngase il tina ia eva. E whatu eva le ai, le ai. Na whamai tanga la au uma. Ai pawale o la au. Ia na whamai lola I o le ngata, le lute leoti. Lute leoti. O le teimi lava lute ai na ai ma lua tofo I na ai, le fu o le la au le nā. E pupula ai o lua mata. E avea ai o lua e peini atua. So, o le tala lea na tātou, maua mai le tātou kānona. O le tala lea le tātou whatuatuanga. Ina ua soli e ewa I le tūla whono, ina ua ngā wai I le whao soso le ngata, ina ua vai atu o ie le la au e manaia lona tino mai, ia ona taua I lola ia. A watu I lona to lua, ai e atamu. Whamaila I o le mole mau kine se, ona pā u leo peini una mai o la mata. So this is the beginning of self-consciousness, another level of knowing, of knowledge. O pa u ia me sai o la mata. O le memo mua na man lai lo o le lava le vai la ua, so they're vulnerable. So
a tātou fast forward la lus futasi centenali, ma tātou whapea, o le melane le la atupu nei. O le tala le leie Yesu Kiriso, o lea o le a tau i le tangata e to tasi, la le to e whaiani me te tele ia, o le a tau lava i le loto o le tangata e to tasi. Whaonga aila na masini, lana telefoni, lana malaile whauwhauina e ia. So she becomes a node. In the middle of this node, everything is connected to it. Ways of being, ways of acquiring knowledge, entertainment, launga, fautuina. So o melana e tupu nei ia ona su e lola ia i se fesoasoani. Saule ngata. Whaososoina. Ona le loa i lola ia le tangata o lona tapula. E pei on mea nana tupu i le whatoanga i e tena. O le la au lea, o le la au i loa i le maleanga, whamai alua pai i ai, o na oti lea o lua. That's one tree. E whamai i al tuse whaali ngai, le si la au nasa e tutono, la au le ola. La au lea e ola pea lava pe a tau mafa ma ai e tangata. So as long as ele aia e a tamu ma eva le la au lea na tawala ma ye le oti. O lona winga sa tau sami ma tau ma mafa i la ua i le la au le ola. Le olo ola i pea lava pea. Le teimi lava na la le i loa ai lo la pale whengai ma le tua. Le tua le e puna mai ele manuia lea. Lea na whaia le langi ma le langi. Lea olo na mata i tau lea whaatonu ina ngā luenga o le fōwhanga. O le teimi lo lava na ngalo ia atamu ma eva lo lato pale whengai ma le tua. Ia on amata lola ia ona maua ina i le oti. Wa vulnerable la o le lava. Ua le ngatalai le na ataruai ona ua lai loa lo la le lava. Ua mawhai foi ona lai lo atu le lava o nisi. Wa whapele winga o mea, pe ni pelu e whatau maai ona i tū. E le mawhai ona e loa le lei. E te le i loa ina ma i ite ai le leanga o lo i au tafa. Whapei foi lava ona ma se i tu whawhengai ma se i palpala. Ia whapena foi lava le winga o manatu ia ma mata upu nei. So tangata ia na whaia le tua e whaitawina o na manatu. E uma o naso. E ie o na la sanga mo na tapula. A le teimi lava na manatu e le tangata e o ia le tua oile na. Teimi lava na manatu tangata e usurp le authority le na le tua. Ia ona whapeina lola ia ona mawaina. So mela o umi e ia le tala. A whapea ai eisa tātou sao i le tala le lei e Yesu Kiriso. Le o whapena tuina se lau iwa se furu tau sanga i tau sanga nei. E te tau ana tātou sao malo tātou mauti noa i ngalu i e lua o lo whati te tele i le nei vaitangi. O le ngalu mua o le whatau waina o le tangata. Mauna ia te tau. At the expense of the community. Ia malangalu no lua le na le teknolosi le o lo tu le ia le tele mene. Ia ma le fesidi la te tauna fesidi ai po fea te tuai. Pe te tui le lei. Pe te tui le leanga. Pe if you're a force of evil or a force for good. So pula tangata ilana faitalia wa pesi o le silna fawina o le tuo i tātou. E le mwhaifoi ona whapea seisi a mela o ato to le leigo ia. Na e whalongoa o faitala na. E tātou maoni ama to sinini. Ona tātou i loa ai lea. E te tawa ona i ailo tātou matau i le tua. Tawa ona tātou wola te mua ma whewhewhe i le tua. Wow, ina ai elo tātou pale whengai ma le tua whato a tātou i loa le tua ma i aise tua elo tātou wola ma le soifua in a meaningful way. Pēwha pe tātou te loa tātou vai vainga.
o tātou tapulaa. E mele mwhai tangata o na whai. Ia, o te mi umalawa tātou te manatu ai e o ia le tua oile nā. Ia o na whale tonu leo tātou. Tātou maua uma ia whamaisio whasalanga, but we could probably also see it as blessings. Na ave i a tamuma ewa i la matanga i na ua misia i la ua le maka. E te aio me ai ma le afu maulu. Te whanau mai tama maltinga. Le tama fo e whanau le fine na te tutui. I le ulu o le ngata i lona muli vai. So, e pei o upuna al tātou kanona. O waste mi awa no wale utoe fo il tala e tua. Tātou toe sa ili, ma toe study, ma toe whaitau iai. I ona mai lola ia, wa tasi al malaya lewa i nei, o le malaya o lo fina ngalo, o le malaya o lo loto. Lewa tu whatasi a tātou telefoni. Ma le fesili lawa e taunu fesili. O oes tangata lei, po oes tangata leanga. Are you for good, or are you for evil? Let me just say this one last remark. A good person is not a harmless person. Rona winga o tangata le le tangata whaile le harmless, pushover. Ale inyo na manatu. But a good person is a dangerous person that has it under control. O tangata le o tangata le nai pise i e mawhai o nā whaina ai. E mawhai o nā whaina ai nisi. Ia au lo pūlea lona loto. Whamai a upol tusi e siri le toa na te pūlea lona loto. Nei lo le toa na te aea le olo. Ia. O le tala le i le tala le lei. Whamai o le tausanga e lua whema le iwa na whaile le leinga. Na whaile whatu e senga i le vāo o tangata Eramango, masuli o Ioane Viliamu. Nuulele na tangata vale ina Ioane Viliamu. Na suia i lole o le ngō le ava. O lo i Eramango mai le Dillons Bay. O suia i a Williams Bay. O no le winga lava leo le tala le lei. Po alava mena tutupu i teimi ua mawai e mawhaiane i se ava noe mangalo ai to restore le tangata. Whaile whatu e senga. O le ifonga la tātou me whainga ruenga i masani o na whaonga. Ia peo le winga le nao le tua ma le tala le lei e peo na umea Yesu Keriso. Le tu wha maunga seisi. Ai ma whailava le tangata o na whai ma whaola i isi tangata. Pea wha pei ate ele nganga o le tua. Ia ele winga o le tala le lei tupu pea. Fou mai pea lana whaali i le taimi ma le taimi. Pea lava o na fou le eolo o tātou mana vaina ai le ola. Ia whapena o na fou le whaali mai o le tua ia i tātou. Ia nei fu ilatau sanga whaali tala le lei. Ia ele manatu o le au ona. Te tawana whapehina fo ina tātou whaia o le tala le lei o tātou fo i tupulanga. Ia o le vaiaso lale nei. O le tusin whaita wina le saal kenese sfuru iwa. Sfuru lua sfuru iwa. O le tala i a lota. O le whaoleina o ia malona a ingai ave whe awa le tua. Mai le whawhita ori na o iaso toma makomoro. Ia, o le atono le tala masani. Ai whatalofa atu i ia Shalom, Seremia, o lo o mafuta mai au Kilani, New Zealand, talofa Shalom. Ia. Atono o tangate i lumol pa. Ai whatalofa atu fo ia ila tau o lo o itu ol pa. O lo o mata mai ma. Tāpupua i mai fo ia whaiva le nei a fiafi. O le tala le ia lota. E se fo ia le manei o le tala. Wai
Pe o le teimi mua na tātou whaalongo i alota. O le teimi lea na whinaua ia na leo mamoe, ma leo mamoe a Abrahamo. Au tele ni manu, fe misai, fe whinaua i po fele vao e ave ia lato manu. Fe fulfai vai e leo tu vai ai. Ia o le bela o tupu o keso fai le misa. En fatu le Abrahamo i alota. Lota, ele tauna misa ta tama. Tauna tātou la inga tasi. Ia ona whaila ia Abrahamo le mea whaia le tangata matua. Ia ana winga fo i lota i winga o le tangata talavou. Le almen whai Abrahamo, whatu Abrahamo lota. Sau, va ai atu i le lau ele nei. Fili oe. A whapea te alu i le tu taumatau, ona waru le tu tawanga vale. A whapea fo e te wa ai atu lau ele me fina ngalo le tuta wanga vale. Ia na ave le ma o le tuta wanga vale. Ia ave o manu e whatata ai le tuta mtau. Wa ai atu lota. Lau whanua. Lafu le mu. Ia na whamailo le o lota lau pikia ia i. Ia o na alu role ia i. Ia o na lae e lata i Sodoma. Ia ai alu i Abrahamo i lunga ile au vai maunga i lata i kanana ile mena a mata ilo lato wainga. Ia o fast forward la masalo mo vain tau sanga se tele o ami o le anga tangata Sodoma makumoro. Ia na manatu le tua susunu ile nu. Ia no mailo la i o angelu e so soani i alota. Ia au whawhaingata i ota malana vaa. O le kenese la sfuluiva fa upo sfulua le sfuluiva. Ia pe olo iai ia le tala na se vaenga o le tala. Pe sa musu ia lota e ru ese masotoma. A tonu e funi mafuanga le leina. Mana o ia lota e nofo pe ina. Nei ni mafuanga le leina. Le mana o e o ese manu. Atonu sa mo e fo ilona fia o i Sodoma. E ma fisiri la utu lai mai. O a mea na fia i ai lota a o i Sodoma. O le tali. O mea lava fia i ele tangata. Pe a fai ele o va ai mai nisi. Ia pe o le tali faa, let's say, ta ile na e tofu i tātou ma ola whaalilo. Ia tātou tanga e le fia au mai i luma. Ta ua Carl Jung, Le Shadow. Tofu i tātou ma tangata whaalilo. Tangata lilo la o lota. Na fia i Sodoma ma Gomora. Ina le maua le whaalinga. Pe ai se aale mea na fia i a lota. Ia e pe o le mea na tupu. Ia tatu te lofo i alaina o ese mai lava mai le nuu. Ia e to te pā i tuara na whalitua. Una liu tupu masi mai lea. Mena fia i lota ma lo lato ainga. Ia mena fia umai a tātou. Pēwha pē tātou te iloa ele o wawa ai mai nisi. E le tala whamaina i tangata ia pe o Hitler, Stalin, Mao. Tangata ia beina pule malosi le 20th century. Na ia ala lato manatu e le o mata mai nisi. Na ia ala lato manatu o lato tanga ia fai e le mawhai o na tauia le tua. Pele o iloa mai le tua. Awai pawale na o le being na te iloa mea uma. O le tua na te sila fia mea uma. E le te mea moe il tangata. E le te mea moe il security guard. Au le tua ia e le moe, e le tu le moe foi. E la le te mea e tu lai mai e ma pupuna mai e se tai. E ngalo ia te ia o lo sisila le tua. O na mawhaila ia o na amailo na tata lea, lo na shadow lea. Ia mapisia ia le to te lo tangata. Le mamau te le tua alta o mua ma te o no lua o lo langi. Na whano e le ova ma le se lau miliona tangata. So
o le teimi lava e manatu ai tātou ua nao i tātou lava. O le teimi lava e tula'i mai elo tātou wola whaalilo ua le fautuaina e le atua. Ia ona tupulola i o le melea. O le mafuanga le nā e lea tatau ona whaamalieina ai mea uma e manao i le tamaititi. Po le teni titi. E pe o le manatu momoana, o le asa tātou mea maua maile. I le tala le ialota. O le mea momoa e taun tātou maua maile tala le ialota. Aua le whaamalieina manao. Amo lo sātau. Whaafiti oe ia te oe. Muli i le li. E pei o isina mea e lawe ina mai e tātou mai manatu ia. Mai le ola whaalilo lea. Lea o loo i aitangata umalawa. Ngā luenga lai tawana amata i lalo. Lua tausanga, wha tausanga o mfu tātou talano ina isia tātou prokalama i tausanga i masina o mawai. E tāua lava le a o le tama e tusa maona ala. O le a o la o le tāofi o lona vai a o lua o na tausanga. O le a o la o le ave i e o ni upu moi. E le ave i e o ni upu suavaia. O le a o le wha malama ia le mafuanga wale na sasa oe. O isina winga o le a o le tama e tusa maona ala. Ese le whaingata o le tangata o le tamatite whao na tausanga. Ai a mio i le lua tausanga. A tonu e le te tele no mera nā, but o le tangata e 5 na tausanga. Ai a mio e pesa i o steni titi e lufu 5 tausanga. That's about the same gap, 50%. O le mafuanga nai te taua ia, a whapewhina ngalo i tātou mo le manuia o le tua. A whapewhina ngalo i tātou e utu le manuia o le tua. I o tātou atunu, o tātou lau ele, mo tātou tangata. Ele ngata nei tupulanga amuli. O ngā ruenga nai tauna whai e tātou. Ma manu ai au la haiti tamiti. Ia ona whaso solo atu i ala ia ina. Le to e tea ese mai ai o ia. O le tala lala na ia lota. A tonu na te tauna whaise tala apera amo ina uwha mai ia lota. E ave mai ia le tau whanua lanu le lei. A tonu na te tauna na whaise se la tala. Taun whapea ia apera amo. Lota se ola wa mio ale ta mana oa i mea sili mo oe. E ta mana oa i tonga te tele. E ta mana oa i le leilo ulafo. Te mana oa i te leilo te utusi. Le se me le leile mena lota. O le te whai atu le anga e. A tonu e sua malia ili. Lau lo whai wai o ona le manapa. A tonu e sua malia nei. Ia o ina matua. Ia whai mwhatupu whalawe lawe. Ia le mena ntupu. O mena tupu na whai atu lava apera mo ia lota fili o ia. Ia o na halu lo leo le filifilinga a lota. Atu o alfa Samoa e, well, tauna wha alo ia. Ia le titi i tangata mātutua. Montua ina le whetala inga aleli. Amu ie whatupu ina le file mu. Wa whai mo i lātou whai i lātou ma whanau o le tua. Ia tono le nā mafu anga nā lai ona le o te ngia ina. Ona le whaasao ina e aperamo. Ia lota ina ua nau tele o ia i mea sili mo na tangata. Awa o te manatu e le na o le paulea. Paulea le mentu si el tuspa ia. O te manatu a fastfuru 5 tausanga o lota. O siana mea o lewa na whai. O la nā mio ana amata mai le whasao ina e rona mātua o le titi. I le u papa aveloa ia whapea. Ia. Na fina ngalo apera mo e whaise. Se le leinga. Tausil file mo. Ia nana vatua i el me whai ngaluenga na. Whai apera amo le me whai el tangata matua. Ana whai lota le me whai el tangata talavau. Ia peo le winga leo tangata matutua. Whatupur file mo. Se asa o iloa se tangata matua e fia misa.
e le to telefoni tangata matutua e finau ai e o latou manatu tangata matua e whaali alo na finangalo o na whapela i o lana whanape ia o sio manatu vai le na ia pule a lau te lenga fo fontanga na sa tatou whai unga e whaitele ia na tatou te oai le winga le tangata matutua ia le winga o le talavou lena winga ai lota gimme a mai uma mea nai nā moa ia atono e stay me matua ai lota ma suiro na mafaufau ia le temi le ne tusa fo ma le talan tatou fitawina ele io o ia le mafaufau lota o mantoina ele tu la fono e lima ia e ava i lo te māma lo tina i ni wha leva ina ai o waso le nu e fo ina le li lo tu e whai mou. I wa tātou wha mo i ina la le nātu la fono. Ma tātou tangai i le ava o lota i tangata mātutua. O na tosi la ia o le tala i whanau o lota ma tangata tupu mai a te. O na tātou wha mo i ai lea o le tala lea. A e ava i lo ta ma lo tina e wha leva o waso e wha tele le manui o le tua i ate oi a wa tatou i lola le tulinga o le tala le o mai nei la ia lota malana whanau tene ma lona to lua le o le tupua masima na finau la ia o lota i le angelu fe mai o tele fialu le maunga e a engata ai ma fai ona mātou ane i le margin lo ia le pito nu ule nā soara si o mātou na nofo ai tu mai ia i mātou te ho ina ia na fatu le angelu ia ok lele o le amu uma sotoma ia a whasau ina le i tū le na the margin le tolo so o ina la na usua ia lota i o nā whawhine to o lua. Mawai lola i o tupu anga o Moapi. I le isi teine a maua tupu anga o Amoni i le isi teine. A tātou tosi la le filo le nā ma tosi ni o tātou i lola i o tangata Moapi. Na e tupunga mai ei ruta le fo i e tawhero na toto i toto le tātou li whaola. A o tangata Moapi lava ia. Peisa i na sapsu me tangata alapi wale oto yeso lato fasino manga o le whanau alota a tonu fo i sa mata mumuli lato ilo lato tupuanga o na whapeina o na tutupu mai wale oto yeini tangata Moapi maoi ua filongiero lato toto tangata alapi le ngata whela na o whanau o le steine sa Amoni. Pe i lātou nā ua sapsu me le malo roma. Ua whiusua i lātou ma ua lilo fiero lātou toto ma toto tangata roma. Ai olo o iai tutonu i le teimi le nei i le malo Jordan, Yoritana. Pese i o ina olo o iai nai remnants. Olo iai nai tua a o tangata nā. Olo iai nai tosi, nai suli, le whanau nā lota i tutonu le malo o Yoritana e peo na iei nei. So, umi lala utala, o nai pese i e whapenale winga o le tula fono le ale li ia e ava i lo ta māmalo tina ina ia wha leva i nā ilo waso. Le nuu e vatu i le li i le tua i ate oe. O lo na winga o le whamanuianga le tua e a vatu ia i lato e ava i o lato matua, o lato tua a, o lato tupuanga. Ia me nasa misi e lotama lana whanau. Ia wala tātou tala noa ne iai ona lana palewhia ngai maperamo. Pio me nā le ala i ona tātou tala noa iai. Ai, o le fisi lau tu lai mai o ani le sona tātou te maua mai tala i a lota. Ia le sona mo lava o le whaamalia ina lo loto. Deferred gratification. Nā tātou tala noa. Tam whai a whaafiti oe i a te oe. Amolo sa tauro. Muli le li.
o le mana o loa whailoa. Tu iai ni nā yaso. Si tu fo i mai whaitaunga whaalua, whaitaunga whaatolu. Si tilo po wheo i elfina ngalo le atua. Ia le ngatalai me whale tonu, o tātou tina nati ai. Ia whape fo ina oani o tātou na nati manatu le lei. Ple alawa le mea le lei, ple afo le manatu whale tonu, whatiltili ngese, whatiltili nese sau whaiunga. Whea tena nati ai olo soifua le tua, sila fia e mea uma. Ia, manatu lono lua la, pe ona tā ua ilunga, ia tātou whaalongo i o tātou tamama tina mātutua. El mana ia le winga o lota o te manatu na maua mai ia i Aperamo. Le winga le nei o le finau. A tonu ua mamafa telefo i le upuna o le finau. Ai o le negotiate. Pe o le whaiwalo filima le nao te lona maua mai lota i Aperamo. Awa pe o le winga le nao Aperamo. E te le mawhai ona e whaputuputu ni mā moe mani o ti se tele. Se vanga nā o ia te o le taleni o le finau. Salesmanship. Whamatalatala. Ia mela nā sa finau e fo e lota sona no whanga. Ia awa ia le afina mua ia sotoma. Whasau inai o ia. Ia masiana whanau. So onai mena e lua. Tau atatou tinamata mamantua. Mai atonu e whamaile mawhau o le tangata talavou ma le miliniu mawhau. Ele teleni me maua mai tangata matutua ono le ua vavele le alu o le soifuanga ua tamo mo e foi teknolosi le ua iele artificial intelligence e mwhaina whautua ina le vai o le tangata. Ia atonu e moi. Ai, o mea mwhaina tatou maua mai o tatou tua mo tatou values. Whetu ia i le langi e le suia. Whetu e te ina e le whainga malanga al tangata. E pe o mena e taun tatou pu ea mai o tatou tua ama tangata mātutua. A le tele lava lao o le oa lea, o lo i tonu o le community. O le value lea leo o whatu a tatou i loa lava pe atino mai, pe a yese community. O na awereo le awa nois tangata matua. Ia o na whaimela i o lantala. O ne whapenale winga o pe nina tautele ia. E le so o na avatua. E vatu lava ina ua poto le no. Ina ua luka le ngata i whale. Ina ua loloto le tai. O te mina a matai ona mai values ia. Mai, o le mea e fi wha mamafa, o le paunesi e maue o e pe awha pe ina ona e whaia o lo soifua mo lo wola. It's who you become. Tatu ta ufo i masina o mawai. O le oe e tupu ifo pe awha pea e te whawhiti oe i a te oe mamoro sa tau. O le oe e whaufa wina pe awha pea le whaamalie ina no fie lo loto. O le oe e fotua i mai pe a e nau pe lava i pe nina. Ma maata ua. O le so o le nau ke riso. O se tangata na fim na mia le tua e whaiela na ngā ruenga. O se whaatufunganga le na e fim na mia le tua e whalau te leina il tala le lei. Who you become when you start to learn from elders is a lifelong learner, worthy of the title disciple. E pese i o le tultulinga na. Whamaile Hosea whaafa upe ono. My people are destroyed for lack of knowledge. E wa whano tangata i le ia ilato le tamai, le poto. Au lesi foi upo so o male, foi upo le na. Pero na feita wina, because you have rejected knowledge, I reject you from being a priest to me. Taluai ona o elefia fia i le ao oina.
O le mele le mawhai e una whai oe mawhai whi au ia te au. O le winga la o le tala na e pese i eile ngā luenga o e te taun whai. E le te tauna e fiu e whaalongo i upu fou, upu moni. E le tauna e fiu ma e la fuai le o oina i nistangata. E te tauna sa ili a oe i le o onga mai le tua. E ta wala matu nei pokalama ia manisi fo i pokalama o lo whalongolongo ai. Lantus pa ia o lo ia le oa. Me nā whai tau ai teimi uma. Pia tauna wha penale wha tufunganga e maua mai oe. Pia wha pela vete nau. Pia wha pela vete sa ili la ta mai. Mai Steve Jobs i langa speech i the Stanford graduation i listau sanga. You've got to stay hungry. You've got to stay hungry. Te mila vete whamei o ia te oile atoanga. Ia ona tauwhele ona sui le channel. Ia malme mun muri la mwhi tatou maua mai le tala le ia lota. Le manatu lea e ngol tau fo. You have to strategically think about the network that we're part of and see if this could also be an operational network. I wā to telo tātou ele masani, telo tātou ele whailoai. Le mwhaiona tu mailo au watu lima i ona whailo sta whailo inga. But we could be strategically networked together for getting God's goals done. E mwhaiona i ese me i nai i Aukilani i New Zealand po o Queensilani i Ausitalia. E mwhaiona o ngai o ele whalau te leina o le malo le tua. A whapela vete nau ina ia o tawina o e mawhatufunga ina o e whaimaso o kiriso. E whaimatangata e muli i ate ia. Ia, e ialo manatu me whaiona tā nuu whatasi. We can strategically network together. Ina ia mawhai ai ona whalau tele ina whinangalo le tua. Ia. Lot became the father of the Moabites. They were assimilated into Arab culture, and the Ammonites assimilated into Roman culture. Both occupy present-day Jordan. So, o tala neo le tātou whatutuanga ma le tātou kānona. Ele o mamao ese mai sisu mangolo i tātou nei, lusfutasi centuri. Lena tā ua ona nafi e po nei na tā ua ele news le saini ina o le file mu le vao Arab countries, ma Israel. Taru mai lava le uma o le tawolo no lua o lorangi. Taru mai lava o na fufoa le malo Israelu. Ele maua se feilo inga fia mawhanawhana ma Arab countries. Taru wai ona ua tulai mai ele Palestine fole o America Donald Trump ia malana son-in-law Jared Kushner. E pei o lea ua matai ona mawhanawhana ia malo te tele nei. Malo sa ese. Ia a lea ua mata ona tautala lisi. Me wale on o whamatala ina le tala nai mero tupu. Ona o tala nei ele ni tala ni whangongo tangi ao. Pe ni whangongo wale o to iese. Se impact ma se influence. Ua so o tasi uma le lalorangi a mawhatua nei Amerika. Lantali. Ia. A nai seu nali o to manuia neva yaso. O ia Vera le o mafuta mai. Ia ma tala beli o to e pati mai foi. Ia la tātou pese le to vai tātou foi. Ia na whaawau leo tātou tanuanga lisi tu. Mama
Ia o le vanga mulumuli ne o le tatou pokalama. E pei tatou te vaai ai I le lalolangi, geopolitical setups. Ona whapele o le tatou tala, o le asa tatou me whai, is tatou action item. Pe o le mena so e call la ia lea news ma lea news e oto mai eni nai me olo tutupu I ona watu le ilunga ma le talo sa tau na whaisa tatou tanga. A whapea na tatou tala noa I le lofo le tua, tatou tala noa tanga wo mawai. E le ise whesota inga ma le soifua ma le ola olo, soifua ma ola I tangata I le taimi nei. Ua se le finangalo o le melna le olo I el tatou vanga mulumuli lea. So pena sa penta ua foi le vaso mawai. O le system le I nei tatou. Well, if I may o le capitalist ia a tatou o anea ia le definition o le capitalistic system. O le tuu leo tupe I lima o tangata. O na whaia iale I latou o whatufunganga o atinae. Pe le leipe leanga. Ia o le mena le maketi e fili. O le capitalistic system le tatou e pese I ua le se capitalistic system e pe o na iai. Ai se a ona o le mele ua tupu. Ua privatize your profits. I socialize the risk. Ua le whaala o le capitalistic system. You take a risk and you earn the reward. A whapea whatete inga a whainei sau whale inga. Iona arula ia te pena se whale inga e whai ia ona whata watu la ia I tangata. Na maila ia o le tupe ia whai elisi whale inga. Whaapopoi ia sisi whata. Investi to tono la wati nae. Iona si ale I lunga fo o rewards. O le mele ua tupu ne, at least at the big level A airlines ma company swau o le mele ua tupu ne ua privatize your profits as socialize your risk o le ala le winga o le tala na. So o le whatete inga ua ia company ta ua zombie companies I the capitalistic system. Ua leva ona tau ona pepe a taruai ona o le fesoasoani ale malo la o le mena sa o I tupe tele. O lewa au mai ai ia fesoasoani I tau loans, PPP, idle, fesoasoani grants. O le la ua faa wawa I lava ia le malo leo Jeff Bezos, le chairman and CEO o le Amazon. Silia ma $2 biliona le whaau popoina o lana tupeteu, the value, since the pandemic. Ia e 5 miliona la whai o tangata o lo, whailele unemployment. So pisi ua matana te le vao o tangata maumea, ma tangata ia ele o mawani alato ngā luenga I alato tupe. Le mea lau te mafo whawai le whata oto whaera le li I tui. I le matai mana au ona to otoru le na tufa mai I tā leni. Pe o mena le whaingata ai ona o te te atu le system lea. Le whaisa manatu e whaatu te le system lea. Le system lea o le whalute lava o tā leni, le tangata efficient, le tangata ngā lue malosi, le tangata na lima ana tā leni o ngā lue whaapopo I si lima. O le tangata lea na tasilan tā leni lea peina ave ese mai tā leni ate ia. So the richer will always get richer and the poor will always get poorer. And that's according to our Bible.
ai le ni upu fou upu ia le taleni italeni le tala italeni fata otona si ele li malana tala fa mai fa pea le malo le tua le malo le tua fa pe le matai na lu malanga ona avela ia ona taleni ia ona fo i mai o mai ia au ona ma mai ala tu taleni ma fa silinga malana tala na fa le ona nei taleni lima o e fa maoni nai meiti o te tofia o e pule i metele. A vaila le Amazon, na amata mai lava i tusi. Tusi nana fai e tangata le whaasolo mai i CDs, ma DVDs. Ia, ale ua faila lato luxury brand. Ua ai ofu fai puipu fai e te whaafe, lima afe le tau ofu. Le ala sao lai lungo le Amazon. Fa maoni nai meiti tofia pule metele. Ia, pio lau na tilpi o le keyword le na. O le fa maoni. I tā leni, a matu tā leni fa maoni na. A matu tā leni tasi o le tanu. Le pe ua manatu māmā i le tasi. Ua le whaatino ina ia ona o le tala pe se tala whawhatusa fo le ai o le ata atona na mo tātou tātou. Ele i whamaoni la le mom and pop lea sa. Le local store lea e whailau tala nei le pisinisi al to ina na he was a cobbler. Cobbler. O lana ngā luenga la whai I lunga I ira mato Taftafol Pacific ma le lima. E lona whale whai se vai sui e ia muri o se vai. O lana ngā luenga na whai. Wa mataro lava ona tūlei mai company e pe o le Amazon ma le Walmart. O kiro. O tilo sole. Ave ma le ngā luenga I seina. Tau ngō fie I ale whaatau o le whape se vai nei lo le tutongi le lua tā lai e tue sui e le muri o se vai lea. Nei ua ia na ngau business e sto ina sia. Ele I whamaoni la le tangata lea. La asau tati. Pe whaisi e leo le whape o le whamaoni. Ia au piu kakuro li lea o te lenga o le mea atoa. O le lalolangi atoa. Manon tā vilinga. O piu le tā vilinga o le lalolangi o tangata mau mea. Ai a tā tiro fo ia ua ia I tā leni ia. E le ngata I le whamaoni. A o le meo o le ngalue. O le tangata ngalue puno wai. Io e whinau. Io e so e mwhaiana whamaoni. Ia e le o finau ia whaaruaina, ia whaaturuina. So e tasile nā mea o le titiro fo ia e ua mwhaiana tātou whamaoni nofo. Mo tāta e ua e ira le stangata o le matua le fia e tuspa ia. A o le matua o la finaua. E iai la tātai ta tiro I luma. Tātai e mahu mea le laulangi temine. E leo ni tangata o tuspa ia. A le tata tonu lapi o ina le tiro o e ana e le atua leo langa lua tātai. E pi o le fui fai tio isi tangata e atano Trump e le tangata lotu. O tangata ngalue. E finau. Io te pera te tiro pena a tonu le fa maoni da malo isi na tiro ngai fai male. Pi fina le li ia ilona soifu mo na ola mai. O na ave mta ita io ni ia tu. Ia pe aso fina garo ia. Io wa o la ta longa o basketball. O le telemulu. Ele umi wa tile ana o motinoe po le ala I fero o maoni I la tong polo le mafana ona talo le NBA mo sin siaki so pisi ia isi me ese mai nei lo le nei lo fa maoni e mafai ona famatalaina atona fen famatala le fa maoni up to a certain extent ai ao lo I me ia ona tau le ndi o sta fe so le
Ia. O le isi mea lea lo tupu nei, mei o student loans, wa sa iei le taimi, na pisia fo i tato tunu se oe wha onga tamiti. Ave tamiti la onga. Sa tele ala tato ainga sa moa na mai tato whanau i whafo, na ofo inisi New Zealand. O polonga. Toninga. Tongi le bond. Io, tongi bond. Ai talafu ia, le wha mangalo le bankruptcy, wa le sile na ngala tunu nei, a alu walu o le lava. In e whaile ia le whamasinonga si fsoso ni mai le bankruptcy. Ia, me tau ia o le ola. Ia alu pe mai, oti. Ane le tai tai. Ia, whale tonu i le vale. Io. So o le winga na o tala, o le sile na winga o le malai le nei o lo tatu iai. Wa atango la to sinini ia i talafu na ona e loa la ia. O banks ma financial institutions. O ila tau ia benefiti. O ila tau ia la tau lobbyist e suia ia lobbyist e suia tu la fono. E mafutaina le au faipule ia whaia whaiunga ma tusia tu la fono e sapsapai ai le industry lea. Mai o le pumoni lava o lo whapolonga pe a e tangata marolosi. Tangata vai. Ia tangata tama mai. Ia tangata tama vale. O le winga na lo langi nei. E na le maloa o le atua e. Ia ua tasi na me tau fesi o ai tangata ia e lau ke whaatino ina bankings ni. Lau ke tuo banks ni ima mea. Uni tangata i loa le tua. Ko tangata o lea lava le la tungta whaioi o le whaaputu. Well, according to our text, a whapea la tau te lei loa le atua. E o mele te mie e le to e fua, e se kati. E o mele te mie ta whea ilo la tau tofi. E peo le wha moe na o tangata i loa awa i le atua. O le alapa le olo pala inga. E i la tau, ia i le poto lea ma ia i le afo, i tamau a inga lea. Au ale o wha moe o tangata na te i loa le atua. E le taimi e sa loto ai. I la ua va ai le tulangolo i le tupe. Wa o te tilo ala i le Bitcoin. Aveni le Bitcoin lea. Wa matanalu i lunga. A sa ele te mina na tol se lau tala ia le waru ai lunga. Le fua se furu afe. I le Bitcoin e tasi. O le tupe lale na, e me whina whao ngā tele le lorangi. E au noa ma se malo. E printina. Pe ona i le tala Amerika te mine. So e ilo manatu o nai glimpses whapena o le tua. E me whai ona sao mai ai lana a apa mai i tangata i wa leva tele ona whapolonga i la tu tangata. E mana mia la le si o le tatu leo. Na mia le whai sa tatu tala. E le whengofie. E le whengofie ia pia tatu ofo i le mea ua fie lau langi le neiteng. Ua pa ur ta mau ainga e so se atu ua e ofo nei atu ma le lalo langi atua ia te le afe sili e whaina mea le afe sili e whaina mea ia tano whanau atu e tilo atu tuspa ia o le ae whamatala me tuspa ia ia na whaalinga o ana ia o le au o tatu wa e atua uwa wala mai mo meo tupe e whaongae e le me vole le tupe tasi le tupe whaongae le i le hau tatu wa ia e whataringa tūli ara tangata le upu whaerero le inertia o le mea na masani ei u whingatai o na tuu se mea masani ei tangata tingana wa ia tui o tia i ala alua i ei whamanatu pēr. Whain matua food banki anafi. E te le ala mea aifui e maua mai. Me wa ia tue pe e mai tangata lau whaele le mea. Tangata fui e na wa aifui lua aso lau te. So e pe
pe ele me lai I te tangata e mawhai ona tupu, mawhai ona leini mea ai. O pole. Pole, ioi. Na olota fia fesoasoani I tangata. Ia. Na olota fia whehatu sole. E le tu lafo ina tātou e le tua. O le fo ua tupu wha mai le ua whai le Matou Food Bank le ua fesoasoani atua I. Ia ua le vana tausi tātou e le tua. Mana iwa au misi vai liu lea. Ia. I le masina le fu masina le na sau ile avia I fu le tatau na le na vesi le tu o le ni toilet papers o le ni vai mati ma pelima a pedila. Pe na tau yesi me na pe u fa pe mai ni sol ma fa na u ma mam te. Oi stop ai ko la mai me la me sa ko me ai ma lu vai yang ku fa te I fa lu kele ka mi fa tu sia la me u pole tato ya a pi fa pe na ma fu le vai lo tele ile ya sa o fiala le ala o to e fo I mai ale me le o tu to e tu mu fata o fa e pe o le fa fangu I tamai ti o le te o le tangata I tali tonu I le atua le se te me te ia o le o langa la o tau fai e tu lei I tamai ti ia I loa le me ta o le fa atua o ane I ngata le pese le u ia I loa pe fa pe fea le me ta o le fa atua Io wa sa le theory fa tu a la tu lo o le ni pe falta ele o ke I lo io ia e vai foi le me le no vi mai o po pole le vai isa le sua le vai ia so fa puna le vai io inu le vai fa puna sili atu le healthy le vai na nei lo le mai le tu la fo ina ta tu le tu io ia e mawalunga le standard of living at tatou mawalunga le standard of living at tatou wai o le fawina o le tunu ule nei e pe fa perona tala ese lava ia lestet every state is a sovereign state e ala latou apule na I latou wa ma fa na fa I latou lava tua oi a tu fatasi la stete e limas furu on the former le United States of America so fa pela la tu tala o le la watu nisi ai ta tau o le matou stete e fa wai se malo e pito sili on malosi tu watu le va inga o matou o le tatou tua oi tele I me tau o le malo federale atu mai ia I matou le National Guard ia le vainga o matou tua o I falstete so le whaingala le na o le social contract le va o stete te itasi mai e le tutusa uma stete e vaila ia le te mau ainga ia na iro ala ia matua ese lava o stete le o Mississippi e fast food tolu afe fase lau le tupe maua le ainga te itasi le median o no winga o le afa o tangata I Mississippi they make more than 43,000 o le si afa I lalo mai o le fast food tolu afe. This is the poorest state in the union. Mississippi. But 43,000, that's a lot of money for a family. Le si lai tu o le continuum, o le stetele o Maryland. E valus fulu afe fitu se lau le median income per household. Yo Maryland na ye uma ye na le FBI, CIA, Pentagon, na uma na ye tangata na ye sapsapayel dato federale. Ya ma New Jersey on valus fulu afe le median income ale household. O le winga lo tala o le whengainga le tustusia a stete nei e to limas furu. Aua le matitiva tele tangata o lo matitiva ma stete matitiva aua foi le mau o tele ia tam foi faising na pa le ni foi lele aua
o le mea lana le ua tupu nei at the national level. Mm. Ua te le atu pe tangata ia pe o Warren Buffett, Jeff Bezos, Bill Gates. Ia ma o mea lana le focus ia le media. Mm. Ia le o focus le media i le. Well, o le mativa ia le mativa le o focus le media i vanga le o ngā tonu le middle class. Wa pese i o leisi le na invention of the Western societies, or the middle class. Le ona le na ave Italian ni lu. Ho focus ma le matai le tashi ma le lima. O ki le middle class. Le to tele le middle class. So pe o mena le lo tupu nei. Le sa wel malosi le le Black Lives Matter, reparation conversations. O il vanga ia Alexandria Ocasio-Cortez, the millennials. Mana ia tala no foi le o foi lingo le millionaire ta Bill Gates. Ia e moni foi ia o tele loa pe sa ore natala I started from the scratch. Tele lo pe sa ore natala ia o tangata e drop out mai le university. Ele se fa pena drop out mai se high school ona no winga e lunga tonu foi e fa pena o lana a mata mai lana fata vale lana kile ila ka feto ia pe mai na le me o le fina toi foi ali tale ni le ola te le loa le fa maun o le ola ai fina yo la ngalue malos na fa ai nai a fa mo ala tale ia loa pe a faula mai manuia ia loa na fa safua manui a me tonu ana le tu ai mai ua fa manu ua ia manu le tu a o le loa Bill Gates fa safua le manu pi o ina tonu le ia o mea o te mautinoe le alu ma ave tupe. E talo lava le longo ma whamai e sauia I nei. Ioe. Lon ta maa le na maliu taru I nei. Ta maa Bill Gates. I was futolu e tau sanga do ina. I le se millionaire to ina. O le middle class. He was connected. O le network. Sa ye te tonu le nuu la tu te nuti. Ina le ta maa aingo le tunu nei. Ia wa le sia mafu anga le una malmalo ata to Bill Gates. Ona fifia le media tu le ia. O se asa to e faita wina ni tala le media fa mea Bill Gates. Ele milini uma le a fo. Talu to le fo le fo I malatu telefoni. O le sina mea le o mafatua ele economy. Ona o fiu tangata mate po feo I ele me fo lea. Po feo I ele ta mau ainga fo lea. Po feo I ele nganga o le tuolo o fau fo ina le ta mau ainga. Mo tangata uma. Ese menelo mele masani ela to. Fa pitoa mo tangata e pito iluma. So on mena le ava ine fo ile manatu le universal basic income. Le na tu le Andrew Yang. Fa melan tala. Afa peo o tātou o tangata nu o Amerika. O Amerika o se pisinisi te le. E te tauna mawana ia tātou siaki mai la tātou pisinisi. Lea o lo o pese straw whaere le mitia o mai, il te mau ainga mai, le lalo langi atoa. So, pero manatu nā lei tua, I ma whaapopo ai la ma le o te tauna te tongi ali ia whanua o na India, in tātou a wea. Nai tamauli fo ia na tātou mai o lātou tua ai whaapolonga I nei. E ma whain sao. Wale sau mai la le mena, sau mai le manatu na pese I o Amerika o tātou business. Le o mana, ia le tupo se tātou la au. Toi pepe ia Syria mai lātou. Tosi le tua oi le vau Mexico mai nei. Ia tufa tātou stipends. Wiche ele fofo a tātou va ai le Stetelo Alaska o lo fa peina o na whai a lātou siaki. Le suau ia ma lātou resources foi. Ia. Tasi a tau sanga ona na tufa lātou stipend foi. Mō lātou tangata anu. So pe o le manatu nā le tula I mai ele universal basic income.
fitu afe fitu se lau le a whai o whale o loa ia te puni nei le tausanga nei. That will close this year according to Coresight research. O te whainga ea fie manesi whale lo tele le o lewa o Jesse Penny. Yeah. Jesse Penny, yeah. O le mea sa masani e ia bankruptcy laws. O le bankruptcy laws o le avatu leo o sina malu i puenga i whalapu putonga ia. Ina ia toe to le mai sa lato business. Ona toe whaau leo lato tautua. O le winga na le upu bankruptcy o sina me whaele le to o ia nai business. O le Taylor Airlines ia. Whaalua, whaatolu, whaafaa o declare bankruptcy. Ia le while leia. Le while leia. Al mele wa tupu nei le vaitauri nei ma le economy nei. O vai atu ia le bankruptcy, matua le ase value o whale loa ia. O tele ina ai uma Amazon na lato tangata. Ia on whamera ranga leila, liquidate la. So wale o toe tele ni chapter 11. Ia a o tele i chapter 7. Wale o toe iei ni chapter 13, reorganization. Ia o tele chapter 7, liquidation. Ona ole ia se value. E mtau tia. Yeah. E mtau tia talo sia ia wawi uma le ngei. Ia. O le lopo le ase tu langa masi e o iei le umi o rifa ma. Wa whaina umai te mau ainga o le lalolangi atu. Ai pe ia o lea e whaamatala mai i tisi e seo le tu. Ele sitting yamen na. Yeah. Wai e pe no fatu lepe o to fo i tatou le amatanga ile i tatou tala. Ona ua fiola tu to tasi tangata. Ile ngata fala at the personal level, at the state level, at the national level. O manatu ala tunu uia o latou na tofi le tu. Ato pe isi tunu uia. So e pe o le winga na o ne fui vai tau. O le simele o tatou ia le tele o ai talafu, the personal debt. Ua whaafaingo fie credit card companies ma banks. Ona ave ai talafu i tangata. Ua le fatia i la lato tupe maua. Ona tutongi ia credit cards ia. E whai ala utala i lau whanau lele. A o i le kolisi. Ua amata ona watu ia pre-approved cards. Whai ala to whaatau. At 16% interest. Oi se le afia a me se pa pe le grounded in the mititi values here pe ole o le fa mali o le loto. Ia o melana tupu. O faile menata o le short pay. So we ila italafu. Ai ile value o fa. Ia na la tu lola i le mortgage broker ma fa tu lender. So le ai o tol is sen. O le o maua le whata o le buyer whata o i lalo le level le. So, o nai me whapena, o tonga whiti nā sa whai tangata i ne mwhaina survive. E mea o te loa le ainga masalo pe tolu a whata usanga e le isa lato meni na whaia. Ai le soa e le bank le whale. Ia wa whea le ato soa e le bank le whale a whale. Le research i lewa yaso ma lewa yaso. Pe o le whananonga lava nā ina ia i fuisif soani mai le tatou pokalama nei. O le whatu ailo atu ia fasili ia. Okay. Ia. Ia o le o te manatu la whangata mai ia le tatou mawhtanga i le nei vaiaso. Mai mamoli te le atu ia lau whaaftai fo i le tātou o tunu o roo. Whaavano ina peo tau teimi. Mo le nei fo i taltalanga. Ia e lo whaamoe moe le ngata ina watu na upu i nei. Ia ai mana i fo i pea o te fie lopo o feo i elo tau fina ngalo. Ina ia i loa i fo i po i ese se au ngai taun whaawa o nei prokalama. Ia pea sui fo i le kia i tua. Ia wao le au nai o le au na. Whalongongo pepo le al fina ngalo le tua. Ia o so tau fina ngalo fo i le whafo ino tatu pokalama.
Ia o le taimile nei ia manuia tele fa'asausauga o le tatou atunuu so se mea o loo nopi ai ai ia le tatou atunuu ia outou manuia. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking of you. Give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Help me today, show me the way, one day at a time. I'm only human, I'm just a woman. Tue sa mai na ngai Help me believe in what I could be and all that I am. Oh, show me the stairway that I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Help me today, show me the way, one day at a time. Oh, do you remember when you walked among